Khurumjari, Times of Manipur TOMTV ki The Morning Talk Raising the Voice miyang tabiriba khwai punamapo ahan mamaktada taram noksari. Ngasi imphanda phongba tongan-tonganba pause singi ahanba laimaida kari karamba pauna mapuina yawbagi habado punna yeminasi ahanba huelan pau. Irrigation ki damak lupa crore chani ko humpugi proposal thakre haba cheminsa ki wafam CM na ILP ki online portal launch tawkre Sajiwa Jail Manungda Sek Waris Siram Kiba Magistrate Inquiry Satharagani Asukna Bosem Amasung Kosem na Loba Changing Sing Paring Sumna Pangtung na Wafam Thamlakli Loinana Sahi Sigi ISL Sigi exam da Mahiroli Sing Kuntragani Pan Satruko Humpumarina Saruk Yaragani Kiran Kumar Hariba Mapung Pau Asina Huela Paugi Mapung Pau Ori Matanda Stel Express Chief Minister na sahi sigi angan pho hunduna satho hengatna ba thabuk paikhat khre irrigation gidama ground water pumping site sengona balupa crore sani humpugi proposal thakre habagi pau bosem na loba sahi sigi class 10 gi exam mapung phana pangthokna ba sem saba loikre Manipur da ahan boina handaktagi watermark system sanaragani mahiroi lising kuntragani pan satu humpumarina saruk yagani bosem masigi pau loinana Gas Maman Hengat Pagi Mayokta Wakan Mifam Sathakre BJP government Thosin Soibana Miambu Wahan Bani Dabagisor Hariba Pau Sing Asina Sale Express ki Mapung Pau Oiri Matangda Irei Park Manipur da ILP Satnabadagi Lupa Crore Ama Revenue Karagle Ziribam District regular pass Amata issue Taudri Habi Pau Mapung Paure Posagi Maman Hengalakpada Lengana Pakaliba Tabak Sing Fellow Irakpani, Gas Maman Hengalakwi Mayukta, Mahila Congressna, Kongzang Sangsingre, Prime Minister na Faikaliba Tabak Thoram Sing, Diligi Miam na Kangdre, Haiba Pau Sing Asina, Iripaki Mapung Pau Ori, Matanda Lamjingba Times. Miam na Tabakta, Chilau Thidrabadi, Saukatpa, Watapa, Dabalam Mama, Webangangani, Haiba Chimisagi Wafam, Class 10 exam Mapung Pana Pangtok number, same Sabalore, Kiran. Chief Minister Amasung Education Minister na Yaifa Paujin Pirak de Heavy Wafam Yauri Atopa Pau Madana ILP ki online portal launch tawkre lenga ki thorum singda plastic sijina danaba hairagani manhar balaji bhai jala loinana LPC ki maman hengalakpana lairaba miyam da saitheng piragani haiba pau sing asina Lamjingba Times ki mapung aiba pauri mathangda naro gi thodam Chief Minister na ILP online portal launch tawkre Manipur gi diaspora sing ILP gi relaxation thamnana ba khanari haiba Chief Minister gi wafam sahi sigi ICSL exam da center samuga nimphumari da mahiroi lising kuthani pansatuk nimphumari na paikha thagadori haiba Kiran Kumar gi wafam atopa amadana ipsana donor oiduna ukhun gi kangkhui khunau da luira fani pangthokre haiba pau sing asina naharon thodang yam pung pauri mathang da pona form ILP ki thabak sing utkadaba online portal launch tawkre joint committee na mafam kharda non Manipuri sing inner line permit pai rabra yang sing kre habagi wafam ILP stana namo order thokli basi lale session manungda sumthok si haiba ex MLA ibom sagi wafam loinana MP MLA sing infam thokpo wafam thawidrabadi sairak phangani haiba kendra sakagi wafam sing asina pongna phangi mapung pa oire mathangda sana lepak Inner line permit online da apply to be yare jail da masa mathanda sizakibagi inquiry tawna ba khangan khre Chief Minister gi wafam Thoban Turen da nung lengoi pek pagi permit pi ba tokna ba khangan khre habagi wafam governor gi address ka loina assembly session ngasi dagi horagani 2020-2021 gi budget estimate ngasi puthok haibo wafam yauri ILP pai da ba yengsin na ba mass awareness drive sathaba haukhre haiba pausing asina sanai paki mapung oiba pawri aroibada Sangai Express popi pambi gi mahut kabang sak oina thase haiba Chief Minister gi wafam gas maman henkalakpa Congress na BJP ta kana maran siri haiba gi wafam ILP gi online portal hangdokre jiribam da dukan taragani toy maina tumna sakre haiba pausing asina Sangai Express ki mapung oiba pawri ngasi imfan da pongba tongan ba processing asigi marui ba pausing amadi atai atop pausing khargi matang da khana nainena buda mok ekoi gi studio da lengsin duna lebiriba se veteran journalist loinena political analyst aiga BB Sharmani aiga bu aham mokta taram noksari ai namukuma namu thagat sare aiga ngasi gi tongan ba processing si angana yengma matam da ILP gi portal lama hangtokiba gi pausi yamna marui ba wafam moiri marak asida JCLPS na mafam khrada
पी कासे पाइब्रा हाइबगी सेक्शन बगी येंगसिन बगी पाउसिसु हमना मरु ओइबा पाउ मो ओइरी अमरोमदा स्टेट असिदि इनकम सी तोंगान तोंगान इनकम थोकननबगी लंबीगी मनुंग सन्ना अखोगी स्टेट असिदसु यामना चानब क्राबंग साक थाबगी पोसे सेरिकल्चर गी पोसेसु यामना मरु ओइबा पाउसिंगी मरक्ता अमा ओइरी अदुबो आइगा अहन मक्तदा पुखसनिंगे वाफम असी ILP portal www.ilp manipur.ilponline.com उसे हांगदना तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी हाना मफम दुदा लाकान द से कअंबदु हौसिती ऑनलाइन की खुथांग द से कपगी वाफम सी यारे हाबगी पोतुनी चीफ मिनिस्टर नंगरांग सी पोर्टल अम हांगदोकी सी अहान ब पोर्टल हांगदोकसी ngasiदगी इम्फाल एयरपोर्ट थमनी अदुगा मास्की मनुंग सिमंग द तोंगान तोंगान मफम तरुक्ता थमगनी हाइवे वाफम अमगसी यामना अखोइगिदी स्टेट असिगिदी यामना खुमांग साउसना सरकारसना थबक पाइखटपगी चोबम ममी मनी एगा कई थमी सुमे अखोइगी पोर्टल अमा ILP की पोर्टल अमा परमिट की सिस्टम जी परमिट की लवबगी गन तो पोर्टल मा हंगदुक से याम सुमे हुजिकी होगी बीजेपी की सरकार सिनसु डिजिटल इंडिया हाइना एवरीथिंग डिजिटल खोई जी तौनना बखोना बने अदो मसिगी खोंथांग अमसुने दंगसी मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सी लवरगा पैसा फंग पैसा दुना काय जखरे कना कना संगइदो संगइदो सक मानव मैम यावे मणिपुर संगइसे मपानदगी फिजे चचा मानव मैम संगगा परमिट लवर संगे दुम लैसिंगरे मांगरे मधु ऑल दिस थिंग मैम सिंसे हुजिकी पोर्टल से यावरगदी याम ट्रांसपेरेंट वेना मी क्या नु संगरिसे अदे पैसा से क्या कलेक्शन तवी पोर्टल अखोगी इनर लाइन परमिट से हुजि पाउदा पाउटे सिंग फोंगे से लुपा करोड़ मा से 10 गरम मत दिसंबर तांगम दे होबनी को लाखोबरी दिसंबर तांगम चनर ने दिसंबर जनवरी अदो असेंबरी जनवरी अमदगी हाबा जनवरी में चनर बा होबनी जनवरी फरवरी लोइद्री अखोगी थाम मखाय से लुपा करोड़ मा को रिव्यू लाए से सही म करोड़ 33 गुम लागदे इट्स अ गुड अदुना चीफ मिनिस्टर ngरang हाइब कांदा सी तोंगान पैसा से थमनी है होम डिपार्टमेंट तोंगान पैसा थमने इज वेरी गुड अने सुबदा पोर्टल तो बसिना मी से करांगना संग ए से मसिगी फजन मसिमा तौंगम खरेब अहुम सुबदा लाखदर मी क्रिक क्रिक इनना अखोगी एग्जिट अखोई एंट्री पॉइंट में आम ले एंट्री पॉइंट में आम सिंचिता संग एबो में आम से कना कना से खंगे हुजे मांगेबा इनर लाइन परमिशन मितरा ने की लौरें खले हनगिद्रा स्वादे लोतना दुम लेसंगरे ऐन हाइदो फजे सच्चा मानवा सक्सु अदुम मानवा कांगबु मदुम लोट लेखिबसु याय अदु मदु ट्रेस तौना होनबदा असुबा अखोई मसीना मति अमोइने अदुना द स्टेप्स से इनर लाइन परमिट सिस्टम से नागालैंड सुलाई वा भरिबा अरुणाचल प्रदेश सुलाई मिजोरम सुलाई बट मणिपुर द यान बयवना मणिपुर सरकार ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मसिदा अखोई डिजिटाइजेशन तौदना डिजिटल ओंथोक्तना पोर्टल अम हांगदोक्तना पुनमक तोइसे मसिनेबा मणिपुर लाइरबा ILP से तौदबने कांगबुदसु कंसर्न ने मसि कमाय तोरिनो अदुना मसि आइदी याम फबा सरकार की खोंथांग अमनिं खले मसिदगी अफबा लाकने खले अदु मयामसु मसि वेलकम तौभम थोय आई वेलकम तोय अनिजबदा हुजि सैदा पास लौगदबना है चनरगदी नियम से थुआब यारोइबा ऑल करिगुम अदुगुम लेरम तारगदी मोइदु करिगि नोइसे दे शुड बी सेंड बैक तमसी तौगदबने अदो तौगदबु सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से तौरगदी अहेन बखरा अकाय बखरा योरपसु याबगी अदुगुम्बा स्कोप तो लेतब नतेब अदुना मसिबु चेक तौविरो कांगुरसु याम सेक्शन ना अदुगा मणिपुर सरकारनसु सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ना संगबगी मथौ तादनाबा सरकार की लेब मिशनरी पुलिस मैम सिंचना मसे खरसु तो उफाय नद्रगदि छात्र सिंह तोंगान तोंगान सिंचना लेखाय लेखाय चंगना खना खना लेइ तोरगदि दैट मेक क्रिएट अनदर सिचुएशन अनदर बैड सिन लाखवे है अदुन मसेगी सेकंड मैम दरकार ले लौरि खोंतांग हिदे इट इज अ गुड स्टेप मरक्सिदा इगा JCLPS ना इगा ने हुजिक थंबी दुगा हाइपे मानरब तौना सरकारस ने लौखलिबा थबक तुबुदी अफबो ओरगसु यामना ट्रांसपेरेंसी ओइना लोइना कदाइदा संग्री कदाइदा थोखिबनो हाइबने सिंग मयाम कुमना येंगसिनबगी मथौ ताबदुना मरम ओइकांदा JCLPS ना ngarangsि नागामपांदि होरगा जे ILP कार्ड पाइब्रा पाइदब्रा हाइबगी येंगसिनबा हाइबसि ngasagi igana thambiriba potuga manara
ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ JCLPSꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯗꯥꯏꯁꯄꯣꯔꯥꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ there are many ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILPS ꯀꯤ inner line permit system ji ꯂꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ issues ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ population ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ 1947 ꯑꯩꯈꯣꯏ 49 independence ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ 47ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯧꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯈꯔ ꯄꯥꯁ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯥꯁ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯑꯣꯜ ꯗꯤꯁ ꯊꯤꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯅꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜ ꯗꯤꯁ ꯊꯤꯡꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ILP ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯖꯔꯕ ꯆꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯖꯔꯕ ꯏꯟ ꯋꯥꯟ ꯋꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯧꯕꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯍꯧꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯨꯞꯅꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕꯒ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯦꯁꯦ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯉꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯗ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯄꯥꯁ ꯂꯧꯒꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯠ ꯇꯦꯄꯤꯖꯝ ꯑꯣꯜ ꯗꯤꯁ ꯊꯤꯡ ꯋꯤꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯃꯈꯥꯏꯔꯣꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯔꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯄꯤꯕ ꯐꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯅꯣꯗꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯋꯤꯜ ꯗꯨ ꯏꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯁ ꯕꯤ ꯀꯤꯄꯤꯡ ꯏꯟ ꯗꯤꯌꯔ ꯃꯥꯏꯟ it will be done. Okay, ꯑꯩꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏꯄꯥꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,000 ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯅ ꯃꯤ 300ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪꯗꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯩꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯨꯗ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯃꯛꯁꯟ ꯊꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯕꯪ ꯆꯥꯛ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯏꯄꯥꯛ ꯄꯥꯛꯇꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯈꯪꯖꯗꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ DS Sharma ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯁ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯤ ꯋꯥꯖ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯗ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯂꯤ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯦꯈꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯚꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯅꯦꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯁꯦꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯨꯒꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯖꯄꯅꯤꯁ ꯇꯤꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯀꯥꯞꯅ ꯈꯣꯠꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ
Japan si aku Manipuri thaluk chakhi bane ba aduna it is a very good very viable project ni adubu aina haibinate ko oja akhoi Manipur gi mapan gi economy sing na haibinate ko Manipur gi leiba saknai raba economies akhoi local situation padan khamba oja shekhar goina haram bane ba habi bane ba aduna oja khoina habi ba do usi aidi masi chief minister nong hodori it is very good aduda seri gi project si thagi adi kabrung chak thapta tin duri yo ani aduga what about madugi ting dugi further point pija dori ba hai kabrung chak tu ne kabrung chak ja khodi amna hobo poram sune aduna kabrung chak se thabagi daka lebedo madu chief minister na hari se poppy plantation du na khoi myam manghal le choal le madu na economy phagan ba sunate adu madu gi mutu da akhoi seri akhoi gi kabrung chak se thaje haibene it is a good alternative cropping dune alternative plantation dune adu amuk thage ba chai queen chak phya ba adu mai jam phai khale must think properly adu masi tawo su me khale adu laibuk thi badi matam khri mang da koi gi khadi gi chairman khadi board ki chairman akoi radha kishore sahab na mu coffee plantation na mo haiba adu ani mak san puna samina bi ai coffee plantation to wherever coffee plantation is feasible wherever the local population do na ching area do na coffee plantation da kar coffee thau na traga di sericulture gi project se kharbu ga thai pagan na sang de alternative crop am sing na piraga di Manipur su hingani then aduga akoi gi phattaba poppy gi all ka amang ma mem se masisu lehelo aduna masi sumnagi haiba khopa hobudi beginning budi haiba nganga budi hodori ne adu masi am tok yam kuina wari to wari usare ruti masi khara concretize tawraga local expert economy akhoi gi yaramba sericulture project sig associate tor moja se khudum hage oja sekhar hoguma moji kauraga sarkar tanaraga masi paper ma work to masi implement to gi ai matam we khale aiga ngarang si yen thoki basi lupa crore 13 mukki sang ni yen thokre se dubu tungi haibadare future gi oina yam long term oina satkadaba policy gumba magi tangai fadabdi lebrega adu laye aduna ne madugi local akhoi planner si Punjab ta natraga Tamil Nadu la economy sama planner ma la si Manipur ki plan to se later bodi we can hire them consultancy se akhoi gi oiba local expert akhoi le je at least in the field of sericulture ai ngai panjagri do ado akhoi local economy sing local planners sing already involved tawraba which they are quite akhoi healthy work to ngam mi le adu moi do pura kanda moi ga ai to ma ai am dakar la en khale adora ga it will survive sometimes mapane la ko experts engineer to se akhoi se the heavy power fuel gi so project am to me lupa crore me am thada gre power do akhoi project to fail hoya masi mapan gi economy sing planners engineer to se soeva aduna khoi local experts sing se ai yohon ba ai am dakar la en khale adu sericulture gi di it is already akhoi jat tawro project am ne aduna ai di masi afaba oigene khale kanabo oigene khale successful oigene khale ai ga makha ta na mamang da su thodok amani thoki bi paw di leire akhoi gi jail manung da haibtare mi phasi he sirambagi thodok si ai ga he toy masi masama tondana society tawribra natraga na kaiguba wahang pawng chathabada madugi ahen badudagi laigidabra si yamna chamamna ba oibagi film se he thopagi manung sana sajiwa zenda khoi nupim sama lesabim sama muslim nupim sama laigidabagi matang da chingnai haidan sene dana phaba khogi 21 ama haitare chingnai na phaba amkhak sajiwa zenda laigidabagi wafam si usi magistrate inquiry satharagani hai wafam amkhak lai dubo asengba inquiry ma sathara kandadi asengba di khangagani tawdabo mamang da su adegi hogsik su mangare custody manung da sibagi thodok se he thokpase ega masi thoktanaba aduga masigi kamaina lakpono haibagi posi kamaina nei ne biega ada sain to khogi custody se ani ne police custody lockup ta police na khogi kano khogi tawmutam da torture tawbada third degree method sina bada information extort tawno hona bada haidu u yada badagi madu tawno hona bada siba
police custody the siba amane sidi seremise police custody the nattaba male judicial custody jail the siba ne ada jail the dei yamna akoi changna police na akoi judicial custody le gragadi akoi masi kya tawdaba ne adu jail the laiminer akoi jail inmate thinduna oh here is a person nupi do oktaba khotaba to wisena banena moina phunu khotna hatpra natraga masi suicide tawjabra somebody force him to commit suicide all these things kai lakre khoi manipur sarkar na magistral inquiry im tawra imphal east district ke khoi magistrate tuna district magistrate tuna ma inquiry tawrone aduna inquiry si tawra matungna di fact to lakane ba aduna magistral inquiry tawramnina inquiry du gi mamang du da khoina masioi bai poi ba su sumoi da adu masi khara little bit sensitive boiba adu sarkar so moi gi custody lerega judicial custody lerega sibani na sarkar gi hekta tawba ya da ma inquiry tawra kan da conclusion ma laktra ga di ko ada madu gi potu ai lain khale aduna sibegi di maram di lerangani ma suicide tawra waram su ya suicide tong siba sugum ma da humiliation tawba ma am sibu ma am yawa but I cannot say until unless logical conclusion ama judicial akoi magistral inquiry se hoi sarkari sarkar bane but asi masidagi ai achum makhara dai thokpa ngamne khala aduna inquiry lo dengai da akoi na pai haiba so police custody sarmadi one can conclude his own way adu se police custody nate judicial custody da jail mung ceremony na akoi inquiry dugi result to akoi yeng tai ngai tai aga yam ngai se makha ta ba pausing khana dingai mangoi na atem break am lok sage break ke matung da akoi gi ahan ba lorok ki oina angan pho hun ba yaw na tonga tonga pham sing naina sage atem break am tang lok sage break matung da TOMTV gi the morning talk raising the voice ta miyam bu taram noksari ega makhata na ahan ba lorok haiba tare maroina angan ahan ba lorok angan fo gi hunbagi posting arang se arapti da chief minister n berena lusing duna hodokre sathok marang kaina thokna nabagi pandam si leiriba saka asna yam kana honabagi achobom mami ma tari mara asida khogi lupa crore chani ga humpurongi khogi project amak semduna khoi ground water level dagi ising singapege maroina khogi di ising se phangbasi ya waba mara maduna ground level gi water pump chingkhat anabagi project ka thadana adegi hosi sathok mayang kaina puthona na ba adegi akoina sujabagi hainabi thamsi kaina iga yam kana chimista na thami wafam si akoina kamaini sume akoi manipur si basically hujik so low singu da depend to lam hoy akoi se industry si yam leitri akoi da leri si service sector da ko hotel phamba dukan phamba adegi adugum da maroina tawbune ade ani sob sarkar ki karmachari sarkar ki service taw khopa madudagi lakpa aduga next to it haragadi industry si oidri masai khoi hai sericulture hai mot sunbagi wan aduna khoi se hujik su manipur da laiba myam se low singu da depend to adu low singu phim ni kamdori haragadi low singu ba sida jam daga si low ba sida jam daga wori se karino haragadi ising sine adu ising di manipur nong di yam chai yam toine isau ju thoi yam toina ikang ju thoi adu ising si water management to ta adu dang ta labuk te sing pina wang ta khoi se loktak lip irrigation project irrigation do akhoi khagi nam kuma no yengoni loktak lip irrigation se hu adu amna success hoy benati ai pura fail way de hajiroi ko jamna success hoy na di logju de ba irrigable river khoi ge lip irrigation ko imphal river de both irin na imphal ju ji kanghilak bi film le aduna masi isingi je khuga dagi ade khoi uje dolai thabi project isingi irrigation component jawi ko adu irrigation project di irrigation do krai da phangi ge paisa di crores thada gare but what is the output adu later aduna alternative yi makanda akoi we have been experiencing experiments yam taw gare ba togan se fail wara kan hujik lai se I am very happy quite the live Pashasu am sang the light ising people yabasi kariebu ground water letting the lady sing jis sing kaleraga kui pump toraga motorized koi toros in kalaga ising labuk the piba heaven
aduna government si experiment si amam tawar matang do sikti reality da la kana yes hain ai na zu khanje this is the only reliable yamna honga achawa project ta wad lupa crore lisinga ani hum toi at the end hekte sing piu ngam da bugumba ado city lupa crore sani hum pu hai male ngai pau yaw se sigi project ama manipur sarkar na thagre ngang chief minister hongduk pa se masi project tu approve torokada toroidra adu de khangde adu manipur sarkar na fadana print torogade ai de project approve torkane khaleba maduga makhari sing hebja not necessarily akhoi solar energy ujikin tormina solar energy palaka na pamsi matom adum automatically dum to yam hongna solar energy su ujikri solar system yamna भारत ना वर्ल्ड सोलर अलायंस ना सोलर के एनर्जी सी मसीदगी नत्रगा विंड एनर्जी देगी तोरगांदा याम होंगना याम लाइन इवन अखोगी थागी मंगांदगी फाउदा अखोई एनर्जी सी जनरेट तब याब अदुगो बस पैनल मैमा हुजिक सी लेरबनिना अखोगी लबुक्तगी पम्दु पारागा electricity phangadi phange phangdagadi solar panel pasalaganda throughout the year singji to yaba adugumba por ama akoi moi hogdor pase yam practical oiba manipur yam sanaga doba project amani aduna dupa crore sani gi humpugi project se mase aham oi mon experiment torma one it is proved to be successful adu wargadi ai makha adum torkane khale is a good akoi step ni mase mase matam thengmal labane adu hujiti technology की change लापनी ना अनुभव technology सी लापका ना solar panel electricity भंगमतन electricity दे connect होगा भंगम solar panel पान बादुगा generate तोरगा throughout the year अखोई लबुक सी कोई की इकंग मतम वर में हांग ना लबुक सी था तरुक अमा free द लेबा था तरुक तो नहीं था तरुक है ना को लबुक सी उसी था मरी ददुम लोशन करे हो हानदी था तरुक संगम में कोई की अनो varieties of rice ला आकार दे था तरुक फादरे अदु remaining 6 months है पूरा इसे तबने ड्राई वे लेबने बा लिंजिन वेना अदु हुजी अनु टेक्नोलॉजी अनु सिला आका नदे हुजी मक ngarang mak angan pho hulle अदु angan pho हुजी जंगु मार्च सासेदा हुल्लगदी लौसी डबल क्रॉपिंग यादोरी ने ट्रिपल क्रॉपिंग यार कदोरी ने क्रॉपिंग यादोने अदुना इस मसी यामना तुंग ओइबा सक्सेस होगदा अदु खोय प्लान हम सबमिट तरो मसे एग्रीकल्चर मंत्री ना तौगद्रा कनाना तौगदगे मसे तक्तना मसे फॉलोअप तौम याम दखा वय आइगा थेंगबसु थेंगना सरकारसना पाखलिबा थबक सी थबक थौरम सी अफबा अमा ओइ तौबदबो हाइबा प्रोजेक्ट असि याननबा हाइबा तारे सरकारसना खरे हेना तक्सिनबा मथौ ताबा आइदि मसिना कैगुमा माइ पागदी एखोइना था अहु मरिगी मतमदा लौगी मतम लोयर मतुंगदा हांगना लेबा लबुक मयाम सी कैगुम्बा अदुगुम्बा ग्राउंड वाटर लेवल कैनो सी पंपिंग सेट सी तौरगदी साथोक हेना पुथोकपा लापगी पोतुनि नबुक अदु नतबा अखोई वेजिटेबल अखोई चानरबा वेजिटेबल सिंगसे और मपानी पुछले से कोबी खरा तोरसु मपानी कोबी पुछले मोरोक पुछले खामेन पुछले इवन अखोई हवाई थ्राक all bayam singse rabi crop winter crop singse mapani puchala kwa ka labuk na hang kari ge no ising leitam ni na adu masi once water problem se solve tor ga di akhui mapani ki vegetable mayam puchala pa se masi lep ka ne ba adu na experiment basis ta matam khara ye ka na success wa ga last scale da manipur ta pa ke phom kori mukta koi masi to un da ga is good beginning I really practical way ba khoi lamji ke chana ba othok ya ba project sing manung da ngarang khoi chief minister dak thoi ba 260 crore gi irrigation gi underground water sing khala tong na bu gi se adu ai khoi khang de ko tawraga underground water se kyam lu na lei how much underground water se khoi da water se kyam lei gi se masi khoi khang na tawr ma ga di adu so ngoi ne kyam lei na khalam ngani survey tawr ngani adu ga मधुगी तौरमतुंग फिजिबिलिटी यंग तौबो वरंगने खले आइगा नगाइसे लोइसलकपगा लोइनना मतम से यासलकतबगा लोइनना ngasi dagi hongna khoi gi session 13 leba manipur assembly gi 10 suba session ngasi se howrgani governor na manipur gi governor na hogdokpaga loinana governor gi address tamani ga adu matakta 2020 2021 gi budget estimate puthokpa aidi mathang sahi gi khoi gi state asigi
तोंगा तोंगा डिपार्टमेंट सिंग द पैसा कया सिनगनी करिगे प्लानिंग तौगनी करिगे डेवलपमेंट तौगनी हाइबगी अचौबा हाइब तारे स्टेट असिगिदी सही मगी ओइबा यामना मरु ओइबा बजेट एस्टिमेट पुथोकपा सेशन अमनी मसी कयुंबा मसीदा मथंग सहीगी ओइबा तौगदबा थबक तौ मयाम अमखक हाइलाइट तौगदबनिना यामना मरु ओइबा सेशन से एगा ngasiदगिदी हौरगनी गवर्नर ना करिया हाइरकदगे हाइबदुदी हुरेन सोइदना पुंग 13 सिदा सोइदन खंगगनी अदुबो अखोय स्टेट असि ग्रोइंग स्टेप ता सेमिस्टर ना कन पुखलैबसिदा ngasi सेशन से एगा कमाइना ये चुमे अखोगे ngasi सेशन नि फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर सी अखोगे गवर्नर ना with the address of the governor dum hoba and अखोगे मणिपुर असेंबली से कना खना ना सेमी है दी 60 member MLA humfu plus the governor of Manipur aduna every year chahi khudingi first session je governor address to and the governor period address se man haido akhoi khangi kari haido no se masi it will be debated in the form of sarkar na hai bokan rajyapal gi governor gi speech se yam mari chumi yam phai aduna masi thagat si and motion ma move tor kane ba and motion move to matam da motion do governor hai gi myam do sarkar na to hiba to gudo ri myam loi har kane ba madu amendment to si masi ri chumde ha na opposition na madu amendment pukhlaga debate am to na bagi khudung sa do governor gi speech ma gi address de gi assembly de pi gane ba sima ama ani su bang sai gi NABAKUMAR tak pi ba budget 2020-21 की बजेट अमर से पुथोक दो रे मणिपुर की फाइनेंस मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर ने हुजे पाई बनेना चीफ मिनिस्टर ना बजेट पुथोरकनी अदु मागी बजेट तुदा ngasa अखोइना पनगिबा सेरिकल्चर की वाफम अदगी लैनुंगगी या इसिंग चिंखलगा तो वाफम ऑल दिस थिंग मयाम सी बजेट तुदा करम सेक्टर दा इरिगेशन दा प्रायोरिटी पीब्रा हेल्थ एंड हाइजीन दा प्रायोरिटी पीब्रा एजुकेशन दा पीब्रा स्कूल फगलन जी मैम तो पीब्रा ऑल दिस थिंग्स है बजेट टू द लाख छनबा सही को 20 छनबा सही 2020-2021 सिगी सही सिगी बजेट सिगी कनो से मसे उतकदरे मणिपुर सरकार ना काय दा प्रायोरिटी पी फंड क्या जना बजेट से एलोकेट ऑल दिस थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज अ वेरी crucial session ni sahi gi ahan ba oi bani na governor address tawni debate am tawni budget ta debate tawni aduna akhoina hujikti puthokrebina han mangjong na haibdi yadra is a very sahi khudingi to mifam dagi ahan bagi mifam budget ki mifam se budget session se is a very crucial very important Manipur gi anuba tax logdori tax proposal to generally no new tax she could low deal but this time I know what tax hakolakadage tax free budget wegadra hanrogi do not topa tax ma hapoidra all these things he khoi yingi bane baduna let us see nasi de how budget session sida sitting tara haimale NABAKUMAR tara ma thoi leiba session ni adu session sigi tawrakani khoi yeng batai kari lakade chahi 2020-2021 gi oiba state asigi development gi chakon ma gi mayon asi ngasi puthokadoriba akogi ngasi dagi hogdeba budget session asida yam chauna mami tagani loinana governor na huren pirakpa matamdu da state asigi chahi magi oiba mayon si kadom da sagi aduga hena kadom da ne hena onsin ge habagi potusu soidana ma khangani agam nungai se ngasi ega gi asin ba mayama kai thopiraga akoi TOMTV gi morning to regional voice ta lengbirakna saruk yabiba loinana tonga tonga wafam singi matang da aiga goi wakalon thambira mudama aiga bo ngangphelitna thaga phongdoksari NABAKUMAR musu thagat sari ngasi goinadi TOMTV gi the morning to raising the voice meng tabiriba khwai puna mapo amukana koromjare